a ke go batho ba ba bitswang ba politiki le nna ke mo politiki re rata matla re batla go laola empa ka nnete ehlile ho ena ya National Planning Board tsela eo e entsweng ka yona ka le tsela eo e hlomathisitsweng ka yona e sia matla e a sia go le tona ho fapana le hore matla a no e hlebe a bote ka boyona jwale ke fumana nna ka ofising hore ha ene ba nka batla ho tswa ho sane ke hlomamisitse National Planning Board mo ke ne nka ka etsa jwalo hobane ke fumana di instrument tsohle tse hlokahalang hore National Advisory Board e be teng e ka tswa e le teng empa ke a bona hore ha re hloke eno ya mofuta ono e kang board ya WASCO LEC le tse ding o ka di bolela di ngata tseno tsele o di hauweng ka yona ke di board tseo re ntseng re di appointa re le bahlomphehi matona ene tsele o re di appointang ka yona ha di a etswa appoint ka di merit le yona ena ha ene ba nka tswa ke entse jwalo e ne re matla a ho appointa a dipakeng tsa letona le mohlomphehi tona kgolo re ka tswa re appointile batho ba rona ba hailang mona ba re National Planning Board ke eno e teng kapa Advisory Board ke eno e teng empa wa tseba go latela hona re se re sitetse na hae ha kae ha re hloke ho tswela pele re ra e sitela ntwe ka mang hore etsa hale hona jwale ke ya hore re lokela ho lokisa hanyane the legal framework ya hore structure seno le tseleo se tla ba ka yona ebe National Planning Board eo e tla tla e ba batho ba kgethwang ka ditsebo re tlameha hore re kenye tshebetso National Planning Board and National Planning Board e tlameha ho tla sebetsa tje e be sa be ntwe thata enono e ba ntwe etsahalang ha bobebe ke amahanya jwale National Planning Board le a proposed National Participation Bill re hloka setshwantsho sa molao se dumellang all the stakeholders melentate go tloa tlase mane makgotla a puso ya dibaka motho e mong le mong mosotho e mong le mong ho nka karolo diqetong tse ba amang ke nnete ka hara constitution ho na le provision ya public participation ha o sheba police decentralization policy ka mo go tshwana le yona e bua ka public participation empa re tlameha hore re matlafatse molao ono wa motheo ka hore ho hlake hore na setjhaba se kena jwang se kena kae se tlaleha kae se nka dikgato difeng mo ho sa kang hwa etswa mosebetsi
ka tsela e nepahetse. Ke batla ho etsa mohlala o teng o phelang. Ha re na le National Planning Board, jwale re na le molao o hlakileng o bulelang setjhaba hore se nke karolo ditabeng tse ba amang. Ke kgola le lemoile dikgwedi tse pedi ke kene ka ofising ena eo ke sebeletsang Ntate Motlotlegi ka ho yona hore di-project tse ka bang 20 ha kakaretso ya tsona e le 154 boholo ba tsona ke bo mathethebale, empa ditjhelete tsa setjhaba di sebeditse fela ha di tswele setjhaba molemo. Empa ntate kapo mme kapo ntate mokhanselara kapo ntate morena mang kapo mang ya neng e ka re ha bona motseng mane hore mona ho no ho etswa samokana eka ho hauwa pompo ena ha ya qetella e hauwe, jwale ebe ka hara Public Participation Act ho na le provision e reng kgato eo ba ka enkang ke e ska ba taba participation fela, e tsamaye le taba ya accountability. Ha o nepahetse ba rumuwa ba setjhaba ba tlaleha ho beng ba bona ke setjhaba. Ha re na le act, ha ona mokgwa hore motho a fuweng ofisi e kgolo ya boikarabello jwalo ka yena re e re ha ho thwe ha e mong wa di-stakeholder a re tloho o tlo arabela hore na o so le hakae, ebe ntho eno e fetoha bothata. Ha re na le molao re ka tseba hore haeba hobane le yona mekgatlo e ikemetseng re ntse re etsa policy mane development planning ka lebaka la hobane ba fumana dithuso le bona ho di-donor, le bona re they can hold us accountable, they have to be held accountable too. E le hore ha bona ba re tlo account minister ka o tlameha hore atle a tlo account ka ntena ha setjhaba se re mokgatlo o ikemetseng tlo tla o account, ho tlameha ho be bobebe hore mokgatlo o ikemetseng o tlo account e mong le e mong mo a keneng ka ofisi eo e leng ofisi ya setjhaba o tlameha ho accounta. Ntho e etsang hore ebe bosebeletsi ba setjhaba bo bobe bo putlame ke hobane ehlile ho sena modula qoa. National Planning Board le Public Participation Bill, Decentralization Policy, ho na le neheletsano e teng mono eo e ka reng ha re fitile mokgahlelo ono le ka la bona baokamedi ba ka ha di-project tsa mmuso di aloswa ke makgotla a puso a dibaka mane mo a leng hona teng, makgotla a ditereki mane mo a leng hona teng, le tla bona ntho eno e ka ba bobebe ha re ha ho fanwe makala a fane ka ntho tseo thweng ke di-master plan. Ha ke re lekala la matla le re le tlo kenya motlakase le boletse ona le tlo kenya motlakase kae, jwale le fane ka master plan. Eba master plan eo o etswa gazette hore program ya mmuso ke le tuna la ka ba la tjhentjha ya ba le leng o tla tlameha hore a ilo phethahatsa moralo ono o le jwang. Ha o sena motho a mo botsang, ho sena National Planning Commission, National Planning Board, ehlile ho tla ba thata hore na motho eo o accounta ho kae. E le hore baokamedi ba ka na maikutlo a setjhaba, maikutlo a teng ka hara di-reform a ho bo phethahatsi tabeng ya National Planning Board, bo phethahatsi tabeng ya Public Participation Bill. Ke qetella ka hore yena ya bill ka ha ya Public Participation Bill ka ha ya mamolao wa motheo mohlomphele tona le kgabane la molao e sentse le teng ka hare ho moralo wa hae, re thusana e tla kena tshebetsong. Ke motho wa nako, ke hlompha nako.